O Australian watawat pangkosanan puk and wiya te bukan acts. Ira laut payo, ira judikesek selu, olel Isaac wano. Wiya ira laut payo, ira judikesek selu, olel Isaac wano memasani. John molen kopung lapalabo, inanen puriamui kila, tuen an Peter o son ara ema. Bagi arail tete ki me ira aramas riemen me soto wat, o bil soto yang sukul. Rail area seta me ira kin Ieiang, Jesus maso. Soto megot me irail kak indayong ra, bagi arail kilanger all me kelail taro yang Peter o son kasi-kasigen, wasao. Ray indayong ra empito sanan peren molen kopung labalabo, o irail eri tapiata koso-kosoy penenan pungarail. Ray petak pene inda, tame kitrail pan muyayong all riamenet. Aramas koros me kokoson nan Jerusalem wewe ki me irawiatar manaman kopuria moy wet. O kutay sota kak kamam gi. Pane ki sorla petame wiawi, makmal men udana se tame wiawi mal purlaw watak puganak, to pugan wiwi ira laut silu o ira laut payo koros. Pagmal kan enkak ese tame wiawi. Ni Peter iso na rakukotalang ni templo ni mol sarawio. Ola men mekalapusik lang wasaw. Nan par ngeterkan rek ngola pulikiti wasaw ikin momot o kin pagpagi sentre naramasakan bek ngola petolongalanan den pas sarawiyo niya kilang Peter iso narapil kukotalan yang kautek peki sent peki Iran kiyang sent ay me Peter kilang lang o hindalang sent so tanay megot may bang kiyang ni maran kaun Jesus Christ uta All men trap kelail tar teng lar negan. Oi kasiker tar Ieiang raju judus kiseli peren. Ai me aramas to tangpane poren kelang repriam ge kai all mekin momod mon mol sarawio ten pas sarawio kakeralu kasiker taro kak lus kiseli wana pen reinen priam ikila. Peter rap tepetar patak yang rail moren kaun Jesus Christ me yei me wiatar manamano kadeginira sotara manaman kau yang rail parisi kau lapa kau kotoro yang rong o watong ranan molen kopung lapa wasa me rail Sanhedrin gan de rail mo ya kaunen men Israel gan kin pokon pene yo Israel kin Wia arail meeting kan de songara watong all remenet nan wasao poremen kapita grabo Israel peirini kita reluang kita tamer girakilang Peter ison wia me armas kau tepier puria mo kilaro wia kose ya imenane seksilutene John molen kopung laba pinenen puria mo gila tuanan Peter sonara ema imen kitailen kilang songon melel silu mesan salong tail na tail iran watawatin mensang ranwet kayo kosoyame ay mayan kot kin Ieiang sapulime kan udan sotre sapulime kot men me udan wia sapulime kot me kot pilataren totok me bang wia mas puek puek magtabang kilang nan buk saraw na natairen watawat nan payo rejuk walu nan wia payo rejuk walu entame Peter teregilar ngen sarawi imenda ke me sotre sapulime kot men me Pilipiltaran totok panguya John totok masa puega man. Pagikot katin autekilar sapulmekan kakelail kin rail talingen sarau peren ter masak huya totok wet me katin kakalingiyong amen sapulme en huya kaitekin pastor kante te rail apalapin namusan aps. Koros me kotoren kaun Jesus Christ o komorkilar marwo dutot kitarin tan Jesus Christ an kier kelwet kelen kitail en kak Wawe o pataki yung metrikan masanin ko. Tamtaman tama na bukan Revelation ko sa iya. May masapueng kan sa tapan yang petalongaw na wen ko. May masapueng kita, may masapueng kikalong kimaran kaun Jesus Christ. Tama Christ masani. Koros men naman ang kiniya, imabil naman ang kimon. Sa mayo mon tolongin nanlang kan. Purya mo ikilar tuwan heima me Peter Oson ira aniki. O tame wia mawat tame wia yung ira
ira anikir aiso mawen irayan patangki yang serini sekali obil malan kopung laba-labo kaun Jesus Christ. Ne tabio bider sutaka kamam gila kaunu. Bagi esran gi mawat asaikin an gi mawat laulel ni ranin Pentecost me. You know me Krais ketin Ieiang sapul me ka maban ket kitong ral ngene sarawi ni ranin Pentecost. Anso mengen sarawi merdi yang toral ni tuan lon kisini kan. Mayo ap lelong rail me Peter kasiker taro patangki Krais on kauna me limagit nan raneu gotoren kot. Aso metawela me limagit raneu. Metawela kowe make mata ko kowe nang Kolonia ko kaparek kitikitike yap ko gotore. Masyo pa mo ko kapareneu. Abu ye makapan metawela makateken kowe. Kaun Jesus Christ. Mama pang kosang ren kot pag ngene sarawi me yakatki yangu. Rira puryang mo ikilar. Arakak ma o ititira ilon da Krais me kumal kalopu wala mo wiyata tatakwat. Inda menan meyo ni tatak me wan paron kawan ki weksang meyo me Thailand ki. May kamasa puege mo. Puegi tatak me repan wiya repilu mon Israel parisikan labalapin way ni Israel kan mon Caesar apo Israel kolong ki Krais. Main Kitailda mon miye ban bil utat bil momon rugula momon me ko salawiya saulang men o ko bil yan tuwalang wa nang bungan Israel meso de saulang kan o ko bil rugurugan pung Israel bag masa poek leler Israel meyo imerenen puria mo ikila so neima me ira anigi. Kayo tanay Israel kilang rawiya aramas remen me sota what sota intan. Nambukan wayo ko siya ordinary man wo kita ko ras wiya ordinary people kay me sota men si klasa ngamen kita wiya aramas kay me paparang ko we kita ordinary kita wiya aramas kay me sota what tail sota me ko pang kasalita mo kita singki lasang metayo. Iya merenda orya menet me sota watara. Sota watara po irasya sa masanin god. Imekarta renta. Rasyo to school. All bukat. So, rasyo to school. Sota watara. Rap ka kasi karta mao patak. Patang ki kaun Jesus Christ. Malaseta. Buksaraw masanin yung Kitailda. Sapolemen ko chorus. Nan pisalem te melaka kay ralaut ebuki sektuaw sektuaw ako saya idlalakong sangay son patangkan chorus puyegin matumetuwa sa pulong ko son nidakan tama buksaro ya yey trapin lalakong yey land court lomki court kay tekin makatalpan land court makatalpan lomki court utang kataypan isonugu wat kong Kitailda amasan kay tekin ni railan so wote me an kian sumawuran sikultaran kauno puegi Ieiang ibil Kitailda an sawut me kauno gat nalang amasa na gat kiyong Kitailda ngak bilgin Ieiang i wata kong Kitailda ngak we ki Kitailda lalakong sangaramasakan chorus sombatangkan chorus puegi masinin kot kosonitin kot kan magdayang kanagit lalatail imang kata saulang menanana enan ki mauran watak masinin kot. Ibang karasala, scientists, lolokongin na sampakan. Iral kini mete-metewo, yatuan man tang ki dinosaur. So lam ye po sampa. Irawi yata pinaray matmataw. Takayo po sang nanlang. Pabutito isi kata sampa. Wakitala wetering sampa magarang. Karakarala, manakaw mela. Sansal me manakaw me po sampa anso. Kis buhay kiragan werata sang tiral kan nan puelo. Kasi leta me itin dinosaur ka mo. Apresiasi yato na ral hisolam ye bon sampa. Puk sarawi masa ni yung Kitailda me wiawi me kareta manakaw solam ye. Puk sarawi kasali yung Kitailda nan katete mering. Nan bukan Isaiah. Riyesek payo. Nan ter watak nan first intro watak nan King James en tama quote ang iyang tao bukititi samba. Iyan sa me manakaw mela. Rasyo kak mamor. Mon aramas are created. Mon kota kacang kapagata Adam. Pag sangat tamdel met son par wanagit. Sans tiarong Kitailda. Me samba son par million kay nan bungan Genesis ewe o Genesis real.
Ieiang so metain na surga ya mimsili samba. Amo iko siya ta met pagi Israel armas lolokong kan resong rapapagi tame kare ta mana kau sola mie. Mabuk saro bang kaseliong child nan masinin kot. May karben mana kau sola mie. Ang iyang tame kot sapuleman kini aso me seteni na tolang kan uang ta kot irai pelian ta kot. Hari Repuri yang mau ikilara, hei ma pira soto school, soto watara. Purabil tiara tambe tane irakin Ieiang Jesus maso. Soto wata nol ngani sol remenen mo kutong patpatang dal, okay? Yang nol matang ki Jesus ummen. Lapakan irakin Ieiang ni. Magalang i makartay ko siya ning kapan. Kamen Ieiang Krais. Wat-watak nong puk saraw. Pagka Ieiang ni. Niyan so magawat-wat ako ang ukmasin in God. Akaw na mamasan yung uk. Patapataki yung uk. Sapol mo kusun nito ang uk. Kan kak mamor. Kapagkapayata. Sapol mo kusun nito ang uk. Pagkatakin praksang. Pagkasapol mo kot kusun nito ang katal. Mayroon ay nenera. Kitailar mas magkintli ka mataw. Kakay lagi yung daging praksang kupuran kot. Kapalakan ginlil kitay. Sapol mo kot. Planen komor song koros megajan kupurgi negierok dapan tiar na namasan. Ralin tamar akay lapakan kini yang Jesus maso. Sombarte silu mekau Jesus Christ kasuguli kisapol me wan paron kau. Sombarte silu me uya kisapol me ministry pon samba. Masan me miminan petai legat. Kita ise yapan wuren na ada pang wat ko Christ poroto. Utana pang puruto po masani mabang puruto rito mo tayo ya dalen kaku wat bugdalen tau tila wi lolala ni tayo we kila kot manet megtayo pungpungi karyao nan adalen watawat epil kasala yung child me manamanen kot kinye yang sapole mekan absote megot me Israel kak inda yung rabo aral kilanger all me kelal daro yang Peter Roson kasiker wasaw. Manamanen ko tutang kiniyang sapulime ansyo koros. Miye makininta sola manaman kakyang sapulime ko takan pagi nan muin Krais o sapulime wan paron kautre ansyo wo chutume kakyang ter ale ko to kiyanang sin ko kun kisko pa indi ko kilanan nanam kaymo. Sudah ya wen puk saraw ya masani me Krais tutu weto ayo rawat lakapilban ko late. Sudah kinuwagla. Tame uya pari kita semalaro abambil uya ata ranwet ren sapole mekan me posoni me ewe totonki. Tenere kilanger repeiten ki ore menet ore kilanger ol me matoroa ke sikertar o Ieiang rausau sorte me kutukang dapo yanso manamanen kot isme pan kagan peiten ki. Bagaimana kot pan totonki men sapole mekan. O manaman mie. Aramas pangkilang sabulemen koto, rapang katete sabulemen koto menta. So dan la bena manaman. Melel me kot Ieiangi. Pergi ikilang aramas yung maula. Mal sabulemen koto kan ko la dan mun unira ko sili pili peral po itu tamenan margus la desak wono urigesa gizuba ta yung child. Kilel pukat pangkin Ieiang Israel me posonie. Kay te ginong at Israel men ba maso ramanda. Ong solangin answer word nan mayet. Manaman o kilel manaman kan pangkin Ieiang aral to talk. So, and the chorus me posoni, chorus me poson count Jesus Christ. Marwat count Jesus Christ. Rapan uya to talk kan. Tama Christ kin uya nan yawan isiralaw desak payo reduce kriyaw Christ peni Christ will pen katin masani. Yet me ban uya on chorus me posoni. Rabang uya to tongkan may kinuya o pilban lapasang. Puy ban sa malaren, quote, lapalap. Katay watak song nirapukata, katay sirben metawa po kaya katay tamo tayo ban ban lapasang tamo Krais uyada. Tamo katay kakuya may ban lapasang kamor tarmas mela. Tamo katay makakuya po may ban lapasang katangalanin mong motor kan. Tamo katay pan uya po may ban lapasang songkoros may katay me Krais uya. Peni katin masani. Wala watak ng buksaw na nilalaut. Iwan isak payo redre sa kriyaw. Pen Krais me masani me posoni e bang uya to dok me kuya pan. Lapasang po sa malaran Islam. Wala sa dame lapasang kamaurtara mas mela kapet pa siyang me masukun kan o songkoros me Krais uya. Wato aramas ren god. Kowe me tipana men mas.
Marmas wewe ki amorin mas. Niang sa Krais kamauru kata. Ka witness yang metekan. Ka wawato armas ren kot. I lapalap me laut san tama Krais ka kuya tanu. Krais ketto tame uya ekalong ki masenin kot. I esok kak testimoni ki yang armas me yet tunai maurin mas. Rangut tunai maur esok kak pagi makalagal ketto san nanlang makalagal. Kitail meti panagay mas, eut kapukwa ko yung try magoy water mas ray. Ito tok lapong mo. Ito krem, miya mas kagin witness yung. Pagikuburan ko ito ang sapulmekan chorus. Talong wato, aramas re. Manaman wat, manaman magayo wat nan lang. Malisi isang yaman ang buksaraw. Pag buksaraw masani, meti panamen niya kinuha kila tron lang nan lang pon kinuha kamakamatip. Ya, katakan maurwak lang may Krais kergido. Pagkatailan kak, wood, wato armas re, katailan may tipanagay mas. Ari, manaman utang bangkin Ieiang sapulamen kota kan. Sapulamen totok, manaman kin kasaleta, me melel, I mawiyata totoko, ap kaitekin aramaso mawiyata totoko. Ito magkatay wiya sapol mga kaitalin kamakalatal more nan ran koros. Kaitalin wiya tipison totong kay mamakalagal pagkatay siya sa takot panta. Kolao kapag ki aramas meno. Kisin belgis, kisin tipikis magkatay kanikit na natay mong yung ka kita sa lawarong koten totong kinitay. Pag miya tip. Imakareta. So lang men pan aniki more makalagal, poi koten kakin wiwiyata sabole metotok manaman reme pangkin kalikalangan nata kot nanlang. Wala siya tama kin sapung la ren aramas toto ren nalalingano ko prutong rai. Rele power wa rai. Irail me wiyata me irail me kapakap ki armas ral kel ma armas mau ki ral kel me. Tama sa armas kau kin wiya toto. Rekin pupti. Bagita pagi koten pa nalalingano armas uta lalingano. Ko prutong Nan Marcus Rlau desa kuno riesek pataki yung trial. Tron patangkok eri purala o patapatang kisali wasak koros. Kaun no apkin kacin Ieiang ral nan aral totongkan o kin kamana kilar ar patangkan manaman kay mekin Ieiang ral. Buksaron masan yung trial. O so ta idi yung atad so long nan so leleto ranu at kaposon Krais. Kaya kamelele me kot pantatong kinug. Abanda tong ginug, baka poson. Baka siya kamelele. Terkasik may abanda tong ginug. Poson magtay mamahurgi. Koway rin namin armas sa pangki yung kunong muni na banda maka poson na banda tong. Maka siya poson na siya banda tong. So, iray may bilgin uyang unikan so bigininta sa onga. Ayatawan kot. Kot namin magtay pongi. Ayatawan sa pala magkupuret totoo ka pangakpay taretan makatay siya poson. Yakatapan ngay saw lang man. Itarkite. Yan kinrong-rong masanin kot. Ayap sa tuyangan kipukuan, kalong kuwi masanin kot. O ko dan lengan gila, totoo kumabangkin mo yan, taray. Yasurita, imakata ng puksaro masani. Momenta aramas saw lang menap, soy kala powerin koto, kay to sang liman sa aramas metu etramen. Putan, manamanin kot, powerin kot, pan Ieiang sapalimekan, pwede, masan merekop kopuluwi, masanin nanwayan kot, kaya masanin sampagay. O masanin nan wayan kot wiya way manamaneo niya sa mga tapang kopul sapul me masano manaman bang pagi. Puabang kasilita me kot mekin buyata manamano tuan Marcus sa kuno ri krisa ka kasalayong trial. O kasilu and melel may mang trial ang klang. Mesan sa long trial sang nan trial what mention rawode. Aramas kin peirin yang sapulmen kot me ekin tatongki ikan. Rong ma. Aramas pan peirin yang marapan kilang mekot tatong ginuk. Esotre akakin meten Israel me rong ma riyom saulang kan. Kumal magin petolonan ewim sarawi pan peirin yang pagikot tatong ginuk. Pagkita pagkawiya tipson tatong me warong kot en tatong ki pag ono pa amor o kamakala amor ang sukors. Ari aramas kin peirin yang sapulmen kot me ekin tatong ki ikan. Pataki yung time na Israel kapito irasang nan peren kopungo nan molon kopungo mako iwe. Toy. Pag resito kamela dito dog mako tuyata ren Peter ison. Arampen peiting kipena nan pungrain.
Tama kita pang Ieiang all riamanet. Maglantuan ka kailan mong yung naramas. Pipiltuwa ta ranwet. Armas kilang kot wito dong kisapul me kan rentaha kay tegin be. Sito ka so ka Ieiang ranwet. Yawasan puk saraw me masani. Pagda kot sito dong kuno ka pampirin ki mapan dong kini. Mia olen kodamen may bilronga testimony. Sito ka melele power and quote. Apa kamelele patangi quote. Patako me power o Ieiang o kisang power o mazanote. Patako te me patangi. Songkay me buksaro masani me kasaleta power in quote. Eso kamelele. Ibang karasala speaking in tongues. Lokayan tururgan. Po entinding nan buksaro. Mia me kawawete ne masote. Rangwete eso kakuya uso tanana be. All men that we are men all in likiyon and way America me katakin kam naman ni pila ministry o katakin kam naman with ran bugat. Niyan so me quote the tongi ngayon saraw ito tongi lowe wo ewiya sa lo kayaw o tame ken o kala ndayang iyang ka renta songan kinuya we mas katakin ran with ko kala sang red. Maglang Israel perin yang ata deta. Pagi rakilang makot tatongi, ral kilasanan pong rapi. Nolo may testimony kita, o ngayrong, ikilangan television. Tama ulo ko sa iya. O kaya gini ikilip. Pila kaya ramas may bil ko sa iya, tatuwa na ral, quote, power in quote, at ito ral me. Yang ral kaunda. Esu ka kuyawi. Iskita ramas, pagdalin tatong kaya raiksin, maliel, me putingkat, o siyang kawawagi, tama quote, katin masani. Paniyan sa magtamang watak masinin ko dahil penki ang tayo matao benta. Kita sa watak tayo masinin ko kamelele. Poson tama masinin ko masini. Poso tayo kisin pungkis kita lang siyang kawewe masinin ko inta. Siyang wat kakuya umet, siyang wat siya kakuya umet. Lang ima kareta. Agay mo motsokan. Niyan sa me aramas ibang karasaras ki aramas me ngayon sa tiya talolul me inanen anane sawas. Rosi ka kaitong. Pagi aral poson na nirayro, tikitik. Malis sa armas, so lang tama wala kapag apkiyo, kasi natikiyala sa armas me, armas me, poson, masanin ko, to soto siyong kawewe, iredi tame, pungo tame, sabong rakwala, pampakayo. Pulperal pong sa armas me, ngayon sa utiya tapo, ngayon sa utang isang lalo. Pagi kitail kamelele. Power in quote. Kahit ikin masano ito may kitay bil kamelele. Power, kelo. Pag masano o kelo, paano dan kukuha yan sa utekis. Pag makitay masano ito, ito bang Ieiang tayo mewa. Makelo ito, ito bang Ieiang tayo mewa. Dahil na natin chorus. Ang paparin ko. Pero ilan kaya kilay ro, may ko. Pero mo ito, nila naramasan, kauti tamo quote ka chinono pero mo yata rin. Pero nila naramasan. Ito ko lang. Uya, kung lang tamo ko pang yata rin. Papit tayo ng lang pesta,